Kwela kanjani ke namhlanje? Njengoba khona ke Sipho Chain ke lapha ke 18 emuva namhlanje yena lapha yena ke uMbokazi yena ke lapha ke Islomo Madoda esawo ke ababhakaniya kumele ukhona lapha ke John Wick uNemtandela wena lapha ke uMbuthuma ke phambili onejubane ngempela ke yena ke lapha ke umphula ngale ngakuthathela edimba lapha ke yena ke Jonot uthola lapha ke Moreni bemvimba ke Moreni zamushaya ke umngane bemvimba ke umngane Jonot weliphakamisa ke Moreni nengozi khona chick ayoqala ke yawo lapha ke amabhakaniya nje amabhakaniya futhi lapha ke igol Beke ke lapha ke uNtshobeni phethe ke left emuhle ke uNtshobeni uyaphambili ke Jubane shaya ipasi kamnandi sola lapha ke uFigueredo umntana waseSwatini Figueredo yazabalaza bemvimba lapha ke emuva yena ke uFigueredo sebenza ke lapha yena ke Mbokeni thola ke Mfukeng sake lapha ke Dionoto ke Tinas Dionoto wenza ibhoke phakathi ke Dionoto uMadoda amuhle ke umnyakazo ke wakhe uDionoto esike uyaconnecta lapha yena ke uMbuthuma engathi izothwala nzima ngempela ke iChippa United namhlanje Bihle le cross ke yakhe lapha ke Dionoto wasile connect Mbule awusuka Madoda Mbule nathi tackle yellow card so ball advantage unethuba lokuthathela ke Mbule uMadoda ibhola ke elifukamela lapha yena ke Mbokeni uGoalkeeper ke Msiki amabhakani aphethe ama-ball players Mbokeli wodwa lapha ku-midfield kathela kahle ke umsebenzi bengapha ke uFigueredo umfana ke waseSwatini Figueredo unayo ke support emva kwakhe lapha ke overlap ke uDionoto bathola ngapha ke Moreni yasikaze ke Moreni yazungeza ke Moreni zama ukushaya goal kick hayi khona umbule Madoda hayi khona Madoda ulamthutu hayi kuze bayamfundisa ukuthi hey hayi eNingizimu Afrika sebenza iskili Genuine verba ke manje ke Moreni kuyethinyana ushaya icross lavunda nje nobuthi nomapali ke bhoke la amabhakani Mfukeng shaya phansi ke Mfukeng goal kick hayi amabhakani angacela afikile ngempela ke Mbukeni nje yapasa yakhe lapha ke John Wick damshiya kancane ke ibhola ke lapha yena ke uMbuthuma Moreni against lapha yena ke iChippa United una-3 goals washaya ke Ronaldo wase-Brazil noma wase-Portugal othole ke red card bese lapha ke sibheka ibhola manje ke lapha ke Moreni sikase kamnandi ke Moreni bemvimba ke Moreni seya Lele pa manje ke Mfukeng zamushaya ibhola evimba ngapha yena ke uMsiki hayi nayo yavimba ngempela ke uMsiki Mbukeni ukuthi yakwazi ukukhathela ubheke nje le bhola ke lefuna ngapha ke uFigueredo kamnandi ngapha ke past 6 Evanga bala bephutha hamba bhekile Evanga phezulu kwabafana hayi nalapho Evanga bezomqeda nje straight lapha ke uSmith bengizosikaza nje uSmith andlule Beba ke khona la ithize ke mabhakaniya Mbule Moreni zamushaya ke Moreni goal kick ya ke Chippa United Dionoto wakamapiliti mfana ke waseNamibia njengamnandi ke Mfukeng
Dionot sebenzi phake Dionot afithuba lesibili ke kuyena ke Dionot lana ke thiba ke Tinyas bemvimba ke Dionot. Hey nayo Dionot uyathola amaphases amaningi imbukeli lapha ku left flank lapha kufuze ngabe mhlawumbe bathola ke umdlalo njengayo uMfukeng uzokwazi mhlawumbe ukuthi adribule nje avule nje indlela ngoba ke asikho iskill lapha kakhulu kuyena ke Dionot sikani siningi unejubane bese mhlawumbe ethemba ukuthi uzoshaya icross kanti kuyafuneka nje ebholeni ukuthi phakamisa ke Moremi ugoalkeeper libamba nje kakhulu uZethemba. Sibona sike free kick eyawa amabhakaniya kule minyaka madoda bomjomani Dokotela Sona ngabe likhaleni ithi khona la Orlando Stadium. Sibona sike free kick Moremi Selege Mfukeng goal kick kule minyaka sakhula ke i-true story la Orlando Jomo Sona I think bekefunda la Orlando High khona nje la Orlando la nje awukho kude kakhulu stadium obezungeza yonke lenkundla uNjomana gibele itepisa ephezulu abuya ephansi ayekule ya Grandstand ephezulu abuya Makaula uthola ngapha ke Mfukeng Shage pass ke Mfukeng nana ke Chibuka Dionot Beka phakathi ke khona phayinake uMakhupa ngiyafisa ukubona unyawo lonwabo ahlangene amathambo mbukeli Orlando Pirates vuka kuhle Petri beka phakathi ke uMakhupa ake sibheke le bhola mbukeli onside ngapha ke uDionot akunankinga uDionot onside ngapha ke Makhupa ayikho offside lapha mbukeli ayikho offside khosa mawuthi khuluma nge-offside enhle ke cross ne-timing yakhe lapha ke Makhupa ebeka phakathi ke khona lapha yena ke Makhupa ngeke ngasho ngathi ngokwami ozoskora kuqala igoli uzowathola amathatha amaphuzu njengobona ke injabulo ke Mfukeng Makhupa Serem ngala ke Thuba John Wick ngani Thuba goal kick Sele lapha ke Mzuzu elishimi ukuthi ke uphele ke mdlalo hayi la usebenzile ugoalkeeper usofena akanayo lapha ke i-technique ubonani la nje uyalibeka nje ibhola nje uyalitrapha lapha ubonani pha ekhoneni amaphuzu amathathu ayasala ke la e-Orlando Apolis umzondoda washa wambonga umzondoda elise iphula ke nathi lapha ke Police mbukeli njengoba ngishila ngathi ke lisegazini la kuyona ke Police hey le season izoba nzima ngempela mbukeli Orlando Pirates not Ichipa United igcwele manje ke incwadi noma kanjani amaphuzu amathathu yasala ke la e-Orlando Stadium ushaya igoli lakhe lesibili lapha yena ke Police ushaya igoli lakhe elesihlanu kubona kamabhakaniya zamile Ichipa United bakwethu kodwa hayi khona amabhakaniya ayanzima ngempela mbukeli kule season futhi ke ayikho into ezophazamisa manje amabhakaniya ngoba ke angayeka asadlala ngendlela yalo lapha ke Cape kule season ababhekile imidlalo yala ekhaya
akasibheke lebhola ke mbukeni apolice deflection ke lapha la khalele thini ibhola ke lapha ke umsiki hayi la kwapolice lisegazini mbukeni phakathi yaphetha ama ball players ngempela mbukeni njengobona lebhola ke